kubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadien Sngi bajab kumu MLA namau rangkeneng constituency ubak Pynïaid sing-sim negasgi marmar harangkat bat ki Ophisar nagatanat PWD kila Hiar sa Shnong Umpling ban jureb ya kejingking kabala saateng menta dati snam badru ya kasurok kabala sniu kabala kata ikinonglit nongwan kamtami ki bapang basidam haswa kejing jureb kaladon kejingilang belengkot haying dorbar Umpling hakaba ke dorbar Shnong kala penkub burom ya ubak Pynïaid kum kata kejing snokmen baula sajid kum nong mikmat sa kiying dorbar kawan namau rangkeneng man haka arterik unaiwing arjar arpuai bat hakaju kapor nakaliang ubak Pynïaid kum kada kejing snowburam ulapun kuburam keliang yakin nongelam Shnong nda kaba ai kublai kelumlang ya ke Shnong hi berok kawai kabal ai kejing kersan bat ibet yu kum unong mikmat nakani ke konstituensi. Nagliang urang ba Shnong ba sanwat F pengrup daga ba penpau kejing snow kit pokir wang yu Emily ula penpau ya kejing kmi leti ba unkit unba ya kakia keson kipat ba daga ba wanra ya keroi kepar hak Shnong bat ke constituency hi berok away kani kejing job kadai kejing penkrek ban petengpat ya kejing sekri hakis number 1 laong urang ba Shnong jong ke Shnong Umpling. Nakaliang ubak Pynïaid haba keren kejing lang ulong gidon kam ya kejing trailang bat kam don kejing per ki bakersan ni ki bakersan ro gidon kam kejing trailang kabajan bat kinong elam Shnong ki balong ki mau bersih o kejat benriu ha keriti kadustur kaktien katele kasensar kakadar bat ya katmehi ngimdei bat klen ini sebenarnya benar Pynïaid nakaliang Shnong ba ya sisi lawan yang betul ini dalam ini bagi semula berkejing saat usia terus dan dipercayai. Kami lihat tadi beberapa ini program dengan sebuah menunjukkan yang keluar kepada yang kedepan nama ia bagi segera banyak ya upah pada yang baik nasional yang nasional. Jadi, Pak Pynïaid yang beromiti taksi, Pak beromiti, but kita itu ambil istri semua, kasoban, makula, but kita orang ada kewika ini kita tekan sampai. Dengan ini, yang menurut kasoban ini kedai konstitusi, hamtam Shnong Umpling. Kalau berkait apa, ini kita dengan you orang yang senang, asal menaik lagi bagi Indonesia. What name? Mulai dari ini, yang berkait apa, menteri Indonesia. Tinggal yang kesalahan apa? Kejadian apa ni? Amal dia kita. Ini kerana bagaimana bukti Pynïaid taksi. Karena kepada itu kasih bisa mau baik buat keluar lagi Afghanistan kita sekarangnya kampung ini dari aktiviti ini kemudian jadi sekali jadi start aktiviti pada jenis training ini itu Shnong kumju itu mereka Shnong training saya yang kata kapurang dari Shnong itu Pak Shngi berkelit Shnong Umpling kasapnai dia. Buat dia iklim Pak ingin kami engineer juga mulai dengan ini belajar mana buat sepakat ini dia Pak tidak pulang kursi ini ingin Pak adopsi kursu tapi tidak ingin Pak tanah saya dan kami miskin Pak tunjuk kita duit kami tidak punya program itu sebab betul kalau kita bahwa lebih usaha hidup pada jenis produksi sekali benda hidup di benda sekali di Indonesia.
Naso kitlam bang perkat di kinoi lam Shnong. Lemar bang kimdan ke jingsil turut iki. Rekat ni pak ki ai ka commitment, ki ai ka bor, ka budget. Nak mentar bertentulun iki pun hati kam Shnong. Nak mentar ke biang ki pai bang Shnong. Ki ai play ke pam ko ni bor nak mentar engineer Dr. PWD Bypass Division, Iba David Grove, Iba Nokri, Belong SDO, Engineer Dr. Central Division, PWD, Iba Karmudai, Iba Yadalang, Akanika, Step Pemerintah. Berpau, Ujik Ais Play Berpau, Nakamta, Jumpi Balo, Ki Biromba, Ki Lompe, Ki Samla Kati Bashimba, Iba la platform senang benda lambat ni ban sakhi ya ketika je kenduk ke berkepang nak mendak Shnong Umpling ni berpau uji ai play ke por nak mendak Shnong ne po Umpling iba la shalia ban ai chukushan ye kinong lim ba kimat rekam bangi ni terwas ki bai ba Shnong hadini ki correction campaign kiba niladap baru sebenarnya idan yang kinongrit rekam kiba ni terwas baik-baik but ngaso ngo suburong hadu apa ye kiba baik na Shnong hande po Umpling kiba laai ke jingkishan kebapura na kamta jungi ya kebangin la ban beteng ye kikam hakini hisisnan sobana kibrasa nak mentar Shnong Umpling warga konstituensi Morkeneng. Niyo nang nila po Umpling baru police station ke boats ke bagi nasyanya bagi aju syani ke balong kelas fatam. But kini ini ke kini bah fisyanya ini mat rekam di bagi laturwa tapi kusinong Shnong. But kumunong ikmat ubah pelajir la IT ni kena record nak lihat cumi yang persiapkan bala ban trade dan saat ini kam hamtam kabede ke konstitusi blok away buat tentang data bangin no senen lem harga jing perhat pertanyaan hamtam kabede bagi policies niki mat rekam do सरकार jela harga state declare Masuk berpau, jadi semua sehisian dia kibaro ki nongshong menepo Umpling. Nak kalian cumi ni kalian soha ye kibam kersyandu, banyawan syakmat banai kejingin freelam, banyawan syakmat banai jimut lem. Ye ki kam kiba ki sudai ban ajimut nak bentar kejingha jingbit jingbiak Shnong atau. Nonglim kebahasmat nalor kini ki development kiba ni angut dan terpoi ke Shnong Umpling kawe ni kuat dan terpau ke Shnong ba kejinggan jom ki dor Shnong kiba long ki mau bersiu ba kipaya basiam nam tagajak jujungi nak kalian jungin ai ji freelang nam tabasiam kini ki dor Shnong koi pada nilalong kan indai kita pat ya kan semai ke bangi ni nalo Kadiru di kawai ka mat ka ba ikwa berkonsum ba bede berkesinsya terbaik jadi dari kini traditional institution nadu ki Hima nadu ki darbar Shnong ki darbar dom berkiwe-kiwe ki bangi kwa internet Joy bersiap dia nama kena bisa nomor cara penulisan itu nomor besar dia Umpling kena kadang-kadang kalau tak Roma ya di pastor tu semua kakak aku joy dia itu kan lagi betul